За одоо бүгдээ багш маш гоо болсон маа тий. За додооч хүнтэй хоёр байгаа гар өгдөө. Додооч хүнтэй хоёр байгаа. Хоёр зөө. Түш хоёр. За. Одоо баян гişүүдийг зугаалъя. Баян гişээрээ баян гişээр нэгдүгээр гişүүн заяа. За баян гişийн дараагийн гişнээс ахвал одоо би танаас хараад хэлээд өгнөё. Энэ ухаанаас саяны тоон дараагийн 5 арга байгаа жаа. 5 арга тусдаар одоо би таныг яагаад ингэж 1-ээс 6 гишүүн болгоод дуусгаж байгаа юм бэ гэхээр жишээ нь одоо жишээ нь 1 2 дахь гишүүнийг энэ бүгд хэлдэг тийм. Энэ хоёрыг 2 дахь гишүүн бүгд. Аасан уу? Хэрвээ 4-р нүд нь хаасан байвал 4-р гишүүн. За энийг яг ингээ хурцтай хийгээд би баг болгоно 7 минут өгөн 7 минутын дотор энийг ажиллаад за тэгээ нэгдүгээр гишүүн багцаа багцаа даалгаврыг шууд ойлгомжтой юу? Аяг гишүүн өөрөөр ийм юм хаасан дээр шууд хариу өгчээд багцаа хариуг шууд бичиж байна юу? Одоо жишээ чи хоёрыг би нэг дээр нэг нэмээ хоёр те А2 аваад энэ хамьяан ахгүй энэ хамьяан байна. Энийг зөвлөдөө бичээ. За А1 дээр нэмэх нэг А1 гэж нэг болж байгаа тийм нэг гур баа. Энэ А1 нэг энэ А1 ч гур баа. Энэ дээр энийг нэмээд хоёр энэ нэгдүгээр шин тий. За түр дараа за байж. Зэрэг юм.
Өөрхөн бичихгүй штэ. Төссөн. За хэл. Баштай хэлдэг. Баштай төссөн. 거의 아무도 여기 친구로 자 이제 보러 오셨어요. 자 거의 토하는 약속. 자 이제 보러 오셨어요. 자 이제 자 그치 인데 가래. 자 인도 배 인도 가가 왔어요. 자 인데 자 인데 이거 죄송한데. 자 인데처럼 자 여기 있는 걸 다는 민지 자. 나시마 거의 넣었어. 자 인제 아시면 되나? 자 지금 볼줄도 던졌던 다른 거 던졌던 아무 자 이데스 인게 닉 거의 Энэ хоёр анаа биш үү? Яа гороод өгч. энэ ашаа нэг шүүн даахгүй энийг юм байна. Тэр шүү. Энэ анаа хоёр гэдэг. 자 인방 하나가 자 보러 와랑 다 붙인 자
아름으로 하면 별로 있네. 자, 돌아가고. 이 하고 이 나로 이름. 아, 이 나오나 남자 있는 자, 이제 하와는 그러면 하네. 자, 이렇게 좋아하는 일단 하네. 잘 모르겠습니다. 자, 이제 자, 힘으로 쓰면 What in this book? What in this book? Tentau into the piano. Tentau jump to guys. 바로 여기 이제로 다 풀어주시죠. 별다 붙은 거 좀. 별다 붙이시죠. 이니 가죽 그냥 거의 뭐라 합시다. 자, 니. 근데 어쩌다 붙여야 듯 하네. 알아, 윈드야. Hörtnik.
Cheese jam dulu naik tasa 한다고 계속 하려니까. jamuru tempe 잘 타살이. 잘 타살이. 잘 타살이. 아 이리 쉽지 지금부터 양으로 주세요. 네, 뒤에 알아.
За энэ бодлого шүү дээ. 그린도가 지. 버린 들어가. 이게 정확하게 좀 가고 나갈 때 이걸 벌써 아빠한테 뒤에 자 라고 이게 아빠한테 자 그러니까 라이트 이제 라이트 성이요. 아빠 지금 양말 이래 다 들어서